Ja znam samo da imamo našu pravu raju, ali sigurno imamo pravu raju. Ovo je Bosna i Hercegovina, nisu Bosna i Hercegovina isprazne sjednice i čekanja i strovaljivanja, a ovo je Bosna i Hercegovina i na ovaj način ove klince treba pogurati, ali stvarno ljudski, normalno, odgojno, svakako. I tu treba voditi računa. Ne smijemo dirati u ove klince, ono što se kaže. Ja ću samo reći da otvaramo linije, a onda imamo opet goste i to super dobre goste, da čujemo dobar jutar. Dobro jutro. Šta nam radi Kraljica Bosanska? Halo. Halo. Kraljica Bosanska sluša ovu predivnu emisiju Bravo Batko. Juče, ako ovom našem narodu nije bilo jasno sve, ja ne znam kad će biti. Pa fino im je rekao oni koji su ga izabrali da im on ne vjeruje da ga vole. Pa šta ćeš ti dalje, Batko? Ali znaš šta je, jednu stvar je rekao dobro, da mi moramo nešto za sebe uraditi. Ma ja mislim da smo mi penzioneri gori nego iko. 300.000 nas ima. Pa zamislite da smo jedinstveni, nego svako ide u onu neku svoju stranku i normalno da se raspaju. Tako se i ostali raspaju. Te ona nacija, te ova, te ona. Ama kad bi se mi udružili i krenuli za nekim kao što si ti, kao što je puno ima divnih osoba. Ja ne kažem da i u ovoj vladajućoj strukturi nema divnih osoba, ali nema ko da povede ovaj narod. Tačno, potpuno ste u pravu. Ja sam dobio odmah iza emisije, vjerovali ili ne, od jedne penzionerke piše dole, ja ću vam pokazati Bosanski Petrovac. Znate li koliko je dobiva? Piše penzija 3 marke 42. To je sigurno neka priča o penziji jednoj posebno, ali to je sve što ona ima mjesečno. Sad vi zamislite koje je poniženje kad te neko oduzme 20 godina života. Nemate vi 50, 60, vi imate 40. Ove godine su oduzete i to se ne može, kad bi svaki mjesec davali pod sad naredni 10.000 maraka, to se ne može nadoknaditi. Oduzeto vrijeme, oduzeti životi, uništene milijarde priča. I onda u neka doba još dobiješ tako malu penziju. To je poniženje, to je ispod svakog dostojanstva. A ja ne kažem, naravno da država nema para. Evo, ja ću pokazati javno to što mi je poslala naša draga penzionerka iz Bosanskog Petrovca. Pogledajte lijepo za one koji slušaju na radiju. Zaista nevjerovatan podatak. Sad zamislite vi u neka doba, može se naći, nije tačno, para ima na način, tačno jedan mali broj ljudi radi i od toga se sve namiče, ali nemojte mi reći kako je moguće, tehnički moguće da jedan dio svijeta živi abnormalno dobro, a da ljudi su na kraju i što je najužasnije, ja sam obećao, ja sam odmah distribuirao sve one apele za pomoć. Bosanci i Hercegovci umiru, nemaju mogućnosti da se zdravstveno zaštite, nemaju mogućnosti, čine ljekari čuda i to je tačno. Mi imamo najbolje ljekare na svijetu, stvarno imamo, ali s druge strane i oni na jedan određen način imamo toliko prigovora ali sistem sav je grozan i treba ga sad. Meni je najluđe kad ljudi kažu pa dobro, vidjet ćemo u narednom periodu. Ja stalno pokazujem sliku ove djevojke, ne izlazim iz glave. Sad treba, ne za mjesec, 2, 5 godinu, 5 godina. Juče kaže, mi imamo državu, jesmo li svjesni toga da imamo državu? Ma ljudi moji, svjesni smo mi da imamo sebe i državu stotinama i stotinama godina. Nekad je priča isprazna. Hajmo uraditi stvar odmah. Ali Batko, Izvolite. Znaš šta hoću da kažem? Vlast je onakva kakva je narod. Ali vidite li koliko ljudi ne izlaze? Ja ne govorim, vidjeli smo juče, nema odgovornosti, ne osjeća se uopšte ga nije briga. S ponosom kaže kolika mu je plata. Ali mi smo ti koji smo ih izabrali. Mi smo ti koji nismo izašli na izbore. Ja sam siguran, ali uvjerit ćete se jednom. Kad jednom u ovoj zemlji redovi na izborima
izborima budu takvi kao što su bili u Americi, kad budu kilometarski redovi, a ne kao zadnji izbori koji su bili gdje u neka doba čovjek kreći, nema nikoga, tek od pola 4 ljudi izašli. Kad takav bude način, kad li stvarno budu sudjelovali u onom što se zove, onda će se stvari i promijeniti. Bravo, Batko, bravo, svaka ti čast, želim ti svako dobro i ovom narodu i svim ljudima dobre volje. Moramo nešto učiniti. I ti si učinio. Učinimo svi, ujedinimo se, pa ćete vidjeti i ljubav, i sloga, i sve dolazi. Pa gdje živimo, zašto smo ovdje, zašto sam ja u Švrakino, mogu otići na 4 strane svijeta. Apsolutno. Ali ovo je moj grad, moja zemlja, hoću da se bori. Apsolutno, evo ja ću vam samo reći još na kraju, vidite da u posljednje vrijeme i medijski bilo kako smo, ne znam, na jedan način napadani. Pa nema veze, ali dobro je da se uopšte ljudi bave ovim ogromnim brojem ljudi koji su eto na određen način na margini. Nismo na margini, idemo u ranim jutarnjim satima u jednu dobru, najdivniju priču. Ja ću samo reći, čovjek zvani Mirnes Ajanović, rođen 1964. godine, oženjen, otac 2 kćerke, završio filozofski fakultet, pedagoški smjer pravnika upravno-pravnog smjera, diplomirani pravnik opće prava, specijalizacija krivično-pravosudnog prava, postdiplomski studij, tema magistarskog rada, ustavne promjene. Objavljivao tekstove u više listova i časopisa, autor nekoliko knjiga i publikacija, sudjelovao u osnivanju nekoliko nevladinih organizacija. Na prvom postkomunističkim izborima angažao se u formiranju stranke Reformista, nakon čega ulazi u najuže rukovodstvo stranke. 1994. godine osnovao stranku Bosansku stranku u 3 mandata i direktno biran u predstavnički dom parlamenta federacije. Ubjedljivo najaktivniji poslanik u BiH, čiji su aktivnosti u formu predlagača i učesnika u raspravu rezultirali usvajanjem više stotina zakona, deklaracija, rezolucija, ja ovdje mogu sada čitam, kaže ono što je najvažnije u zakonodavnoj instituciji, učestvovao u radnim tijelima za zaštitu ljudskih prava kao predsjednik komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Posjeduje međunarodnu pilotsku dozvolu, na državnom takmičenju u BiH 2008. godine osvojio prvo mjesto i u generalnom plasmanu je državni prvak. Aktivno se bavi borilačkim sportovima. Dobro jutro za Mirnesa Ajanovića. Dobro jutro svima koji nas slušaju i gledaju. Ovako, nasuprot vama sam pozvao još jednu gošću koja ima puno pravo, legitimno pravo da sav vaš rad kudi, onda pohvali, zna sve o vama, zna kako dišete, zna vas dugo godina, zna najkritičnije trenutke vašeg života, zna... Mogu li ja izaći na vrijeme? Jeste, ali to će od sad biti praksa. Dakle... Pa nismo se ovako dogovorili. Ne. To će od sad biti praksa. Znači, ne možete vi izaći sad reći ja sam ovo, ja sam ono. Ima jedna osoba koja bdije nad svakom sekundom vašeg života. U posljednje vrijeme ja apeliram na ljude da se to dešava sve više i više. A to je vaša kćerka. Dobro jutro. Ovako ću samo reći, jako mi je drago, otac i kći, ja krećem od onog najvažnijeg. Mirnes Ajanović, priča koja je ovako ide priča. Ovo je Udri muški i ovako je emisija. Priča ide ovako. Čovjek izađe, kaže, pokrene ovo ono i onda nestane. Ovi ga u vlasti napadnu i kažu, ma pusti ga, oni narod viču, nebitan frajer. Kažu nebitan frajer. Onda izbori dođu i onda nećemo govoriti o strankama, onda izbori dođu i onda ne pokaže, ne poluči. Znate li vi kad kaže izraz nije polučio rezultat? Nije uspješan. Da. I onda u neka doba opet ista stvar. Ali stalno se dešava, evo pričamo o ranim jutarnjim satima, o svemu i svačemu, ali ono što je najvažnije, pričamo o Bosni i Hercegovini. Na kakav način Bosna i Hercegovina u vašoj glavi, ali pogotovo u trenutku kad letite iznad nje. Kad letim. Mala je. Mala? I nevjerojatno koliko problema u takvoj maloj državi. Gore kad sam preko 1000 metara, 1500 do 2, na velikim brzinama, naravno, zočas kraj na kraj. Bukvalno. Još da je mlazni avion, ne bi imao kad zakočiti. Ali, kada letim, naravno, vrlo bitno kakvi su vremenski uslovi. Pa mogli bi početi ovo sa onim vazduh trepti, kao da nebo gori. Sprema se oluja. A ovaj put elementara nepogoda. Svijet ima klimatske promjene, ni uragani, Andrew, Katrin. Sad imamo premijera. Premijera Brankovića, tolika elementarna nepogoda da se ne može sakriti od njega. Jučer sam gledao, bilo je fenomenalno. Prvi put vam je pao rating, ljudi su gasili televizore. I nije bilo
jednostavno biti u studiju. Stvar radi se o čovjeku koji je majstor iluzije. I majstor da dobi cipelu. I graft. Jeste, ne kaže da je vojnik sreće, njega metak neće, ali vojnik stranke. Šta se desilo jučer? Ja bih volio i baš mi je želja bila da sam bio jučer s njim, a da se nagovorim onako kao u parlamentu. Ma sam sebi nedostajem u parlamentu. Nažalost, sam kriv što sam se kandidovao za predsjedništvo, ali eto, tad sam smatrao da moram. Biće izbori za godinu, nebitno. Kaže čovjek kako to GDP raste, kako su velike prosječne plate i penzije. Da danas razotkrijemo to šicanje ciframa, jer se uvijek govori o ciframa. Prosječna plata i penzija jesu relativno velike, ali kako? Kad uzmete ovo 3 marke i povlašteni penzionera koji su bliski vlasti od 1900 maraka, dođete na ovu Brankovićovu dobru prosječnu penziju. U tome je caka. Za plate također. Plate rudara od 500 maraka ili običnih radnika i ovih od 5, 6, 7 hiljada maraka parlamentaraca, stotina ministara, pomoćnika, zamjenika i ostalih, onda se dobije plata od 750 prosječna. Tu je ta Brankovićeva caka sa ciframa i to treba razotkriti ovo. Nadam se da smo sad razotkrili. Pa nemamo što razotkriti kada nije šuplja priča i stvarno nisu ovo slučajevi individualni, narod je gladan, a mi pokušavamo na jedan određen način da stvarno jednom optimizmom i sigurno... Nema optimizma kad su ovi naši vladajući masovno oružje za uništenje. I majstor iluzija. David Copperfield. Jeste. Prije smo bili u stvari, nažalost smo prošli sve ono sa granatama. Pa znamo kad će gdje udariti, nekako i sklone se ljudi. Pa i na liniji ili bilo gdje. A sad s ovim našim vlastima, po leđima i po glavi, isto ko kasetne bombe tuku. Ne može se čovjek nikako sakriti. Pa na kraju još ono ostane onih zvončića koji su strahovito opasni. Ali reče Medina za ovo Copperfielda. Imamo fenomenalnu premijera. Niko nema premijera ko mi, mađioničar. Kad se sjeća u parlamentu, kad su došli invalidi, premijer sjedi. Scena samo na obespravljene građane, sljedeća scena, nema premijera. Da, to je ono... To ni Copperfield ne može tako napraviti. Ali problem je kod ovih naših vlasti što su rezistentni. Vraćaju se, nijedan antibiotik i ne može sprijeći da se Ne, to je nevjerovatno da u prošlih nekih 15-20 godina potpuno iste face. Ali mene samo jedna stvar tu u toj čitavoj priči fascinira. Nekad te dotakne neka stvar, jednostavno se isikiraš, napadnute, pa ti pokušaš da se braniš, pa imaš nešto što se zove ajmo jedan način one priče o tome, hajde da promijenim, ajmo reći tako. Ja sam probao, fakt. Ja sam čuo da je jedan od najtežih, u stvari, frajer osuđen on u stvari proglašen kao jedan od najtežih zločina prema čovečanstvu. Jedan, sad uopšte nije bitno ko je, ali jedan kardiohirurg tamo negdje iz Afrike jednostavno je dao dozvolu da može ovaj drugi kardiohirurg da operiše. I toliko je bilo smrtnih slučajeva. I u neka doba kad su ga pitali, pa dobro čovječe, ti uopšte ne znaš da radiš, jesi ti normalan, ljudi umiru. Kaže on, pa naučit ću, kaže. Pošteno su naši političari. I građani stalno puštaju, evo... Pa kako možeš? Mene nikako nijasno kaže naša gošća ovdje, dajte u ovoj zemlji napravite jednom. Ako se za nešto kandidiraš, odlično. Mirne se, ti znaš voziti avion. Ne možeš voziti voz. Ne možeš voziti, čamac, jel? I ti sad u ovom času pilotiraš. Žare je teško ranjen, ali Dalibor pilotira. I to je tako. Ali ne možeš odjednom samo zato što si sa nekom rajom, onda se raspoređuje. Priča mi da Darko kaže, nemaju nikoga za direktora muzičke škole. A pobjedila ta stranka. I sad postavlja ona direktora muzičke škole. Ima neki ovo bude direktor. Kakav je ovo? Dobar čovjek, nemoj. Nije. Kad je ovo započne, kad se napiju, pa kad je ovo započne. Pa, folu čitave priče je stvarno takav. Zar je moguće? Evo, nećemo ovako... Ajde. Jedan interesantan papir. Kad smo govorili o ovom hirurgu, dobio neki dan, ovo sad ko ja advokatišem polako, pripremam se da budem, učim se, jel, dobar advokat, i dođe mi jedan gospodin iz 50. godine, presuda. Evo, pogledajte. U ime naroda, Srez Tuzlanski. Aha. Datum 18.3.1950. 108/50K. Interesantno je, nevjerovatno. I piše da je taj, izvinjavam se samo, Salih Hajdur presuđen, odnosno 3 dana čovjek u pritvoru i tereti se. Kriv je što je
1949. trebao da dostavi 3000, samo trenutak, 640 kilograma kukuruza. Dostavio 2643, znači to nam ufalo. Kaže, čovjek nisam mogao, kaže, okruniti i izvući. I osuđuje se, jer je ometao i ugrozio državnu privrednu politiku na godinu dana zatvora. Kobolan. To je prva mjera. Druga, sporedna. Kaže, oduzimanje cjelokupne imovine. Cjelokupne, sve. Čovjek je jednostavno iz kuće, iz svega onoga, bez zlata, bez ičega, samo gotugačama. Na cestu oduzeta imovina. Kaže ovako, da su to bile olakšavajuće okolnosti, jer nije bio prije osuđivan, nije bio nikad kažnjavan, oslobodili su ga plaćanja takse i bez prava žalbe. Strašno. Ali što sam ovo danas? Strašno šta se radilo 50. Danas nema tog pojedinačnog ovakvog slučaja. U nas kolektivno, kompletnu fabriku uzmu, rasprodaju, isteraju radnike, a onda uzmu da bi otvorili fabriku. Kredit od međunarodne zajednice, pa će ova djeca koja su bila ovdje, koja su naša budućnost, gdje će neko možda sutra biti predsjednik države da djece, plaćati kredite. Naši su građani žiranti ovih političara. Znamo kako prolazi žiranti danas. Medina, molim te, reci mi kako je živjeti uz ovakvog tatu koji leti, hoda, vrišti, galami, govori ne na tebe, nego na sve ovo okolo. Ha? Ja ću ga odmah kritikovati. Samo ja mogu. Pa naravno. Lako mu je s političarima, sa mnom ne može. Nema tu šanse. To ti znaš svaki potez koji pravi. Ja mislim da bi trebalo stvarno nekoga ja sam odlučio da u sljedećoj emisiji uopće više ne zovem političare, nego njihove žene. Šta mislite vi o tome? Ja krenuo od onih koji ima budućnost. Jeste. I da pritamo mi, jel pazi jednu stvar, možda kaže iza svakog uspješnog čovjeka stoji žena. Iza svakog, to je nekad bilo. A sad iza svakog uspješnog čovjeka stoje tjelohranitelji. Reklama. Vladajuća stranka. Kaže Bijeljina, pa onda Gračanica, pa onda Doboj. Evo Sarajevo, kaže pozdrav tebi Batko, svim utemeljenim slušalcima radija. Prije svega želim da čestita naše reprezentativce na velikoj pobjedi protiv Belgije. Konačno i naš narod osjetio šta znači biti malo sreće, a ta sreća je došlo moglo bi se reći u jednoj najkritičnijoj situaciji. Kako se zove zaštitnik političara? Sveti Pinokio. Kakva je razlika među NLO-a i poštenog političara? NLO je viđen. Šta bi se dogodilo kad bi naša vlada našla u pustinji? Prvo bi se čudili, zatim sazvali sastanak i onda bi pijesak poskupio. Neno, svaka ti čast, živa bila za te riječi samo tako vratničanke. Mogu kazati i moja nana je rahmatli bila vratničanka Hankija Jahorinka, narodni heroj koja je obješena na Marin dvoru zato što je pomagala ilegalcima Sarajeva. Ja zaista veliki pozdrav Mirnesu i njegovoj prelijepoj kćerki. Samo bi ga molio da postane advokat, a ne da spava na našem radnom mjestu kao naš Omar. Pitanje koje koji vid kriminala mu je specijalnost? Prijedlog politički kriminal. Iz Švedske stiže mail, pozdrav tebi i tvojim gostima, to jest naše Mirnesu i njegovoj prelijepoj kćerkici. Naprijed Mirnese, da ne pišem ono što je rekao Edo majka. Pozdrav iz Slobodne Tuzle. On je dobro oslikao u svu atmosferu Bosne. Jest. I valjam zato biti fin. Teško je danas biti fin. Jest. Teško je danas biti fin. Kad smo govorili o ovom svemu, zamislite da imamo naše selektore političke, kao što je recimo Blažić i naši igrači, da ono sad tim, kompletna vlada zajedno sa parlamentom krene kao oni požrtvovano da ginu za svaku... Oni su trebali da se nađu... Gdje bi Bosna bila? Haris Silajđić, zatim Željko Komšić i Radmanović Nebojša su trebali fino u jaknama, u ono što se kaže sjest u nečiji auto koje se dogovore, u čipice za gorivo i otići čoveče na utakmicu. Nema govora. Izgubili bi, oni kad god sjede u ložama izgubimo, zato smo i pobjedili. Aj dobro, ovako, idemo u regionalni div Radio Mostar. Kažu ljudi, dobar jutar za Mostar, dobar jutar za našu dragu Elmedinu.
Dobro jutro svima vama, vidim raspoloženje, danas sam pravo dobro, baš mi je to drago čuti. I prije svega Backo čestitke za jučerašnju emisiju, pohvale sa svih strana stižu, samo da znaš. Evo, ja ću ti samo reći da prvi put zaista po svim rejtinzima ovo je najgledanija jutarnja emisija na svim televizijama, međutim juče je malo pao rejting, izgleda su više ljudi slušali. Zna se i zašto, nećemo komentarisati. Suvišan je svaki komentar. Medina, da li i dalje ljudi u Mostaru misle da su svi građani Mostara gremlini, a oni pametni? Dakle, nema dan danas gradonačelnika. Nema ni dan danas gradonačelnika, ljudi i ne misle da su gremlini, baš naprotiv. Pa ne. Okrenulo se normalno tako da nije nam više bitan uopće gradonačelnik, vidimo, ne treba nam, savršeno dobro. U jednom tajnom snimku kaže, ovi misle da je Mostar njihov, ovi ostalo misle da je njihov, a ovi opet naši misle da je njihov, kad nije njihov, naš bo. Ja, naš. Mostar je grad Mostaraca u Bosni i Hercegovini i to znaju dobro svi Mostarci, a ovi svi gremlini koji na jedan određen način stvarno maltretiraju ljude, nek se malo pomjerila stvar, nek je usvojen bar taj privremeni budžet da može grada funkcioniše, ali meni nije jasno, zar oni ne znaju da grad jedino ne funkcioniše bez ljudi? Pa valjda su svijesti postali toga, nadat ćemo se da je tako, jer drugoga nema, zaista. Mostar je uvijek bio grad Mostaraca i onih ljudi koji ovaj grad doživljavaju kao svojim. Tako da bez obzira ko nam bio na vlasti, svako dođe i prođe, hvala Bogu dragom, niko se nešto mnogo ne zadržava, ali ljudi starosjedioci ostaju tu, porodice, obnavljaju se, to mi je zaista drago čuti. Tako da u svakom slučaju ima nade, ima budućnosti i trudit ćemo se da nekako ta budućnost nam zaista bude i svjetla. Ako je suditi po uspjesima mladih Mostaraca, dakle raje iz vrtića preko osnovnih srednjih škola do fakulteta, bit će budućnosti itekako fine u Mostaru, samim tim i u Bosni i Hercegovini, naravno. Evo ja ću samo reći jednu stvar i pitati naravno Mirnesa Ajanovića. Ja mislim da u neka doba treba krenuti o onoj najljepšoj priči Mostara, o onom što je dovodilo televizijske kamere u Mostar, onom što je Mostaru davalo i uzimalo od Mostara onaj najljepši šmek, onaj divni mostarski. Kreće ono što se kaže lijepo vrijeme, kreće turizam, kreću da hoteli budu puni, da Mostar bude jedna najljepša stanica, da vidimo one bogate starije i mlađe strance koji slikaju po Mostaru, koji jedu najbolja jela. To je jedina mogućnost da se stvari pokrenu nabolje i da se ljudi manu gluposti u tom nekom nacionalnom dijelu. Evo prijedlog. Hajde. Lijepo nam stoji ova oprema. I ciklo je pravo. Hajde da mi naprijemo, pošto je lijepo vrijeme. Evo ljetni period. Da i Mostar, i Sarajevo, i ove naše gradove od ozgo uslikamo. Sa mnom u avion. Jao, strah men. Visoko jest. Ali samo ako ćemo nazad, može se zakat za avion nešto. Može. Da napišemo volimo vas. Možemo li to? Može, komfortno. Evo, jel Medina, jel može? Ma kako neće moći, brate. A šta je s avionom? Dok sam prvi put uzletio, kod nas je u obuci u stvari pilota. Nikad se ne zna ni dan ni trenutak kad se uzleće sam. Instruktor leti određeno vrijeme. U jednom trenutku ja na pisti čekam da uzletim. Instruktor sjedi, ja mrtav hladan, letim. I čovjek kabinu otvori i izađe. Pista je, kaže, tvoja. Valja uzletit sad. Uzletim ja. Sam. Valja sad sletit. Još gore sletiti. I navikao ja to u tom nekakvom školskom krugu 300 metara i prvi put ja na 1000. I gledam ja od ozgo, niko se ne vidi sitno sve. Rekao, što mi ovo treba? Ali skonta se. Trehnuo ja s 300 i s 1500 isto je. Pa to ovako bar imam kad, da vi ga... Ja ću dati mobitel od Vesne Vulov. Šta ti samo nju nazveš kao, Vesna, šta si ti radila? Nemoj zabušavati. Nije, ovo, recimo, imamo prevazilaženje straha od letenja. Zato što je dupla kabina. I sjedi se naprijed. Duple su komande. I na većim visinama dozvoljeno je malo da se lijevo desno proba. Tako da se uz taj osjećaj potpuno prevaziđe strah. Ako se bojiš... Ne, nije više... Pa dobra, nema da znaš. Ali pristajem, evo, zvanično pristajem. Orao pao. Gotovo. Seo manijac. Gotovo pristao snimljeno. Znači imamo jednu emisiju
Važi, imamo jednu emisiju. Let iznad Bosne i Hercegovine. Samo nemoj da je let iznad Kukavićeg nije. Maknut će vam bio naši. Dobro, naravno. Ja evo dajem jedan predlog, molim te. Na vezi smo, kako kažu neki mediji, lokalne stanice. Pa svim našim radio postajama, gigantima i televiziji OBN, dajem predlog. Ovamo lijevo, dobili smo jedan od najmoderniji akvarij. Ja bi molio kamermane da to uslikaju, ja ću to radijski ovako reći. Pozivam, dakle, sve radio stanice iz svih gradova da jednu punu ljubavi, malu ribicu, znači ribicu pošalju da ta ribica bude iz tog grada. Stavit ćemo ih ovdje u akvarij, da zajedno plivaju, da uživaju, davat ćemo im ono super dobre uslove i pirane ćemo izbaciti. Pirane vani, pirane nam ne trebaju. I onda u neka doba ćemo svako jutro imati jedan signal zajedno ribice iz svih gradova, da ono jaranski plivaju i tako dalje. Dakle, šta misliš, Elina, o tom predlogu? Sjajna ti ideja, samo mi se čini, Boga mi, da ćeš morati veći akvarijum kupovati. Nešto mi se to čini, suviše malo. Nije vjero. Nećete ribe, moći se stati. Pogledaj samo kolika je Hercegovina. Da uzmem jednu iz Neretve, moram onda do Jablanice, pa do Konjica, pa gdje su mi ostali? Dok i svake pizzaške iz Hercegovine pokupim po jednu, pun, brate, akvarij. A drugo, toliko je ribolovaca u ovoj našoj emisiji da bi odmah zatikao ujutru kako pecaju. Evo, kad spomenu ribolovce, 1. aprila u Mostaru počela ribolovna sezona rijeke na Neretvi, pa evo poziv za sve one ljude koji su možda zainteresovani da dođu. Ljudi su raspoloženi, daći vam sve što vam treba, samo se pojavite i izrazite želju, naravno. Evo, pazi, iz Bugojna dobivamo, kaže, puno pozvala za goste, mada mi se više sviđaju oni prvi gosti, to je djeca. Neka se ne ljuti, Mirnes, djeca su iskrenija i od mene i od njega i od svih nas odrasli. Mirnes je dobar čovjek i šteta što više nije u parlamentu, jer su odnosi na vrijeme kad je trajao njegov mandat, plate bile povećane s razlogom, naravno, jer naši parlamentarci su naše bogatstvo. Svaki dan uzmu po jedan zakon koji ide u prilog kokuzima, a ponovo je signal nikakav u Bugojnu. Daj, nek neko to riješi. U Bugojnu imamo ton, nemamo sliku. Ipak gledam, to jest slušam. Tačno, plate nisu bile povećane. Za cijelo vrijeme mandata, kad god su pokušali, bio je rat. I nije prošlo. Pa, sve oko love, nećete imati više love. Ako bude iko u životu iole normalan rekao stop. Znate što je trebalo raditi? Stop ručicama i dizanjima ručica. Kako je trebalo? Ona djeca dok su bila. Trebalo je da idemo eci, peci, peci, izbacivanja polučana. I da krenu djeca, jednog po jednog, od Brankovića i svih ostalih. Može jedna kritika. Ajde. Njemu. Ajde. Ne možemo samo kritikovati Brankovića, nije on kriv. A kako je on kriv? Ne može čovjek sam sebe postaviti na tu poziciju. Kako? Koga je postavio? Pa narod, mi smo krivi. Narod. Mi smo krivi, mi smo glasali za njega. A mi okrenuti kritiku kontra. Odakle vi svi političari? Hvali nako s neba. Ja samo znam da će u narednim emisijama naši gosti biti i Elmedina, i Jelena, i Sveto, i Ana Marija, i Kadifa. I onda ćete vidjeti kako izgleda prvi put spoj svih radio stanica bez ikakvog ugovora, bez ikakvog profita, bez ikakvih folova, kako onako s pruženom rukom. Ja sam došao u Radio Mostar. Znaš šta su radili? Rekli su izvoli, evo ti, zapelo nam bilo oko Ljilje Kranjic i oko Boškajla, tako bilo. Ja sam odmah, izvoli, kao u svoju kuću. Bio sam u Bihaću, u Tuzli da ne govorim, u Brčkom, isto tako. Bez ikakvih glasanja, sjednica, konkurencije, podmetanja. Jedna topla, jaranska ruka, kažu izvoli. Tako isto i svim našim radiostanicama, a nema ih malo. Vjeruj mi, Mirnese, u ovom času možemo napraviti test, možemo poslati sve ljude u cijeli region, pa da budu, meni kažu ljudi, vozimo se, kaže, kroz Crnu Goru, slušamo vas, da vide u stvari snaga OBN televizije. Ovo nije, kako kaže, mala šala, ovo je velika šala. Gdje padnemo svi, i mediji, i svi, i građani, padnemo na izborima. Zašto? Zato što je sad postalo moderno ne glasati. Sad je god izaći, to sam rekao, kažu, neću ba, kaže, nisam glasao, hvali se. A šta je u stvari tu problem? Stranke koje su na vlasti imaju ogroman aparat oko sebe, ogroman broj ljudi koji su interesno vezani i ti ljudi izlaze sigurno na izbore. A ovi koji ne glasaju, svojim sjedenjem kod kuće u stvari omogućavaju da pobjede ovi koji su već na vlasti. Jer ima još priključeni pipa. Preko 50% da izađe ljudi na izborima. U tome je problem. Znači moramo tu dogmu i tu modelu ukinuti. A što ti to pričaš kad ti nisi sad u parlamentu?
Ali ja živim ovdje. Budući želim i djeci ovo Sada svoj... istog časa U parlament. da. Istog časa. I zaista je samo... Pazi, A jesam poželio vas. A ne radi sebe. Što poželim? Gdje dođem u situaciju da ljudi zatraže pomoć. A ne mogu. Ako nisam u parlamentu, nema govora, odmah kaže nisi parlamentaran, ne možeš... Neću nikad više da ikad shvati da se pozivamo na akcije koje smo uradili, ali su pokazale da ako se združe Raja i ako se to uradi odmah, rješenje je tu. Jučer dobivam iz Padove informaciju da je Ljilja Krenc ustala. Ej, čovječe, ženu koju su prekrižili kao i marginalizirani narod. Prekrižili kao, pazi, ne smiješ biti nadmen, nikada, ne smiješ, isti si, svi smo od krvi i mesa, svi smo isti. Bolest ne poznaje naciju. Ne postoji, ja sam završio medicinu, ne postoji bolest koja ima nacionalni predznak. A mi svi živimo, ti imaš svoju kćerku prelijepu, živi za ove ljude, svi imaju neke svoje male, divne sredine, rodbinske. A šta je suština biti političar? Ne biti sebi napraviti dobro, jer to može svaki političar. Napraviti nešto da ljudi iza toga, ili ne iza, u tom vremenu budu bar nekakvom, ružnim je govoriti o minimumu, ali da ne razmišlja može li dijete kupiti čokoladu, hoće li dijete biti gladno u školi, hoće li imati dovoljno za platu ili penziju. Meni je uvijek suština politike bila to i zato sam bio onakav prilično ljut za govornicama, jer sam imao priliku u oči gledati te političare koji vas gledaju. Juče onaj vici je fenomenalan. Gleda u oči, sjedi i opet se glasa za njih. Pazi, ja sam vozio kombi pun top liste nadrealista, pun opreme koje smo mi kupili. Znači, vozio sam svu našu lovu tada kad smo išli na turneju i svih 9 ljudi koji zaspu. Idemo u Berlin na koncert. Političar, sad ću ti reći ovo, sad ću vam reći. Političar, to je jedna velika poluga koja radi šta zna, hoće i može, ali s druge strane nemaju odgovornost. Zato što se ne traži, niko ne traži odgovornost. Koji je kaznio? Gledam isti te kao, ba ko si ti da prekalo, ba šta ćeš mi ti za mene? Čuvena, iza mene stoje moji glasači, odbranili smo. Hvala što ste nami dali glas. Reklame, iznervirali smo se. Mr. Muscle super znanstvenik. Odčepiti od prava je muka. Ja imam pravo rješenje. Mr. Muscle. Tako je, Mr. Muscle gel za odčepljivanje odvoda. Ne postoji ništa gušće. Probija se kroz vodu kako bi uklonio začepljenje. Wow, hvala Mr. Muscle. Mr. Muscle gel za odčepljivanje odvoda. Znanost super čišćenja. Doživljaj više. Pogledam tvoje lice, pogled mi piši na cigle, pogled mi piši na cigle, kaše te zadina. Ti mi draga Evu, podiću te na želju, podiću te na želju, kada se vratim ja. Evo, iz srca mora. Energies, made by Sinalco. Izbjegnite prašinu koja izaziva alergijske reakcije. Koristite Pronto svaki dan. Njegova posebna formula polira i sakuplja više prašine nego suha krpa. Pronto, više sjaja, manje prašine. Predstavljamo Pronto Multi Superfiće. Od drveta do stakla, samo jedan proizvod i sve se sjaji. Sjajno kod Pronta je nježno čišćenje različitih površina.
FM džema pa do odličnog CD-a. I dalje smo puni ideja za rajtera i DJ-a. Za Bakero i MC-a FM džem i dalje svija. 7 godina care, nije ovo moda i brija. Prvi džem, prvi demo, granica je nebo. Sa nama nema frke, jer FM džem to žemo. Hip-hop zbog nas u Bosni danas je snažan. I nakon toliko godina ja i dalje sam gladan. Na glupe komentare ja ostajem hladan. Jer nas, brate, ne zanima ta vaša estrada. Ovo je način razmišljanja, način života. Veliki pokret koji ne zanima slava i svota. Raste u Bosni kao nezaposlena stopa. Bez muzike i hip-hopa ne mogu zamislit života. Nikad neće razumeti mene, ljude moje. Isto ko što nekom toj de silver jači od boje. Ja sam odrastao na vrućini gradskog asfalta. Niko malom soka između blata i rata. Tu sam našao lijek protiv materijalnog otrova. Bio na sudu zbog grafita jebenih Kosova. Još uvijek prledenog briga FM džem. Zovi na tubu ili na beton nije problem. Prepoznaju kući Brčanska Malta. Rime i stilovi sa tuzlanskog asfalta. Još uvijek prledenog briga FM džem. Zovi na tubu ili na beton nije problem. Prepoznaju kući Brčanska Malta. Rime i stilovi sa tuzlanskog asfalta. Ove godine puše i tehno i narodnjaci. Jer vraćam pravi rap na traci pametnoj masi. Crni je izašao van, jedva čekam vers da baci. Opet te se fanje skupa, za druge to propast znači. Ne moram ti više uzmat baterije i cigare. Mi ćemo napun 65 kao stare dane. Zgazit ćemo svaki grad i cijelu Bosnu. Lako je jer nemamo konkurenciju u ovom poslu. Ljudi kažu da danas ja samo za keš rimam. A zašto onda ovu djecu kod kuće snimam? Zašto onda postavljam džabe stvari na net? Zato što buraz još volim rap. Super je kad vidim neke mlade MC'e nove da u svom stilu imaju ponešto malo i moje. Već je bolje znam da sam dio scene ove. Pravi muškarci ne ruše, nek nešto stvore. Još uvijek prledenog briga FM džem. Zovi na tubu ili na beton nije problem. Prepoznaju kući Brčanska Malta. Rime i stilovi sa tuzlanskog asfalta. Još uvijek prledenog briga FM džem. Zovi na tubu ili na beton nije problem. Prepoznaju kući Brčanska Malta. Rime i stilovi sa tuzlanskog asfalta. Još uvijek prledenog briga FM džem. Kaže, naša draga redakcija, javljam se po prvi put i gledam vas svako jutro, ne propuštam vašu emisiju Batka kraj, niste mogli ništa bolje prikazati na svojoj televiziji, mislim da OBN najgledanija televizija. Možete li mi poslati majicu s natpisom OBN i udri muški iz Batkovim likom, unaprijed se zahvaljujem Jasmin iz Lukavca, pozdrav za vas i uvalni ured. Ja ću ovako samo reći, Raja su ogorčena i stvarno jesu, pokušavamo svako jutro u ranim jutarnjim satima da kažemo da postoje 86.400 sekundi koje treba provesti najbolje što je moguće, ne u jedu, ali šta je, vanzemaljci su ubacili, to garantiram. Jesu glasali za ove političare, ovakvi kakvi su, oni su, nisu krivi političari. Oni su takvi kakvi jesu. Ne može ovdje promijeniti nikoga, ni Vrankovića, ni Silejića, ni mene, niti bilo koga. Mi smo takvi kakvi jesmo. Nas građani biraju. Evo, podlaga fenomenalna. Ovo je u stvari suština svega. Pojačaj se. Neću reći, krivi smo mi. Krivi ste vi, svi koji nas gledaju. Evo ovako, u neka doba, samo ćemo ovako reći, mi smo u neka doba, kažu da se neka predviđanja, vjeruješ li ti u gatke, sihre, ne znam, sve te stvari koje idu, da li imaš tu neku priču u glavi ikada, da li možeš da li u ovoj eksploziji beznađa ljudi zaista na jedan određen način se obraćaju nekim, ne znam, umjesto da zaista sami sebe pokrenu u nešto dobro i da idemo sigurno ka nečemu dobrom, da se ujedinjeno naprave dobre stvari. To se 100 puta pokazalo. Evo što treba promijeniti. Treba promijeniti ono što je meni kada sam bio mlađi, pa recimo uzmem auto, pa ja hoću malo bolje. A rahmetli nemoj kaže što će ti budi zadovoljan s tim. Problem je što smo mi svi generalno zadovoljni, odnosno građani s ovim stanjem kao može biti gore. Hajmo preokrenuti to, tražimo bolje. I kada je dobro, sjećam se jednog protesta, prijatelj mi došao iz Slovenije, kaže gore gužva, kakva? Plate 2000 bile smanjene na 1800. Kaže sad hoćemo 2200. To je suština, tražimo bolje, tjerajmo političare i mene. Znači sve nas tjerajmo da radimo više i bolje. To u stvari tu parolu preokrenimo. I Neni sam govorio nemoj Neno.
Pusti, idemo ka boljem i evo i danas to radimo. I uvijek sam u parlamentu tražio više od svakog političara. To ako promijenimo, ićemo ka naprijed. Onda će biti kao reprezentacija. Medine, reci mi, molim te, kako je živjeti uz tatu političara? Pa naporno kad učim. Ne da mi da učim. Ne, od knjige to odvaja. Ne da, uzme mi knjigu uvijek, kaže, izvuci se na loku. Ne da mi napamet da učim, naravno što i ne radim. Kaže, izvuci se na loku, znaš ti to, malo me propitaj. Ali djeca uče previše i tjeraju djecu. Volio bih, kažu 15 minuta biti vlast, ili posmjenjivati ovi odmah ostali, ali promijeniti taj obrazovni sistem. Od malih nogu, ovu djecu tjeramo da uče od jutra do mraka. Izvini, moram te prekinuti, jedna dobra poruka, kaže, u ovoj zemlji iz Čapljine, u ovoj zemlji, kaže, živi ljudi, samo oni koji su na pipi, što ja kažem, na budžetu. A jest tako, ali koji im je dao da žive tako? Da se vrati na ovo. Ne treba djecu tjerati, dajte da im živimo. Ja otprilike kad vidim, kad pretjeruje učenje, hoću, kaže, 10. A dobro je, kad prođe, dajte svima da živimo, ne u grču. I dosta tog stresa, stresiranja, grča. Ja ću reći, krenut ćemo iz te priče, naravno da treba učiti, naravno da treba se boriti na svaki mogući način i naravno treba imati komunikaciju. Studenti Elektrotehničkog fakulteta su napravili komunikaciju sa cijelom Evropom, uključuju se ostali fakulteti. Ta priča postaje divna. Treba iz fakulteta hiruškim rezom odstraniti sve ono ružno, sve ono odvratno, sve ono što... koji obaraju djecu po 15 puta, koji kad ispituju, znaš sve, ali jedno potpitanje postavi i obara, pa zato postoji od 6 do 10. 10 je da moraš znati sve. Ne samo to, o tome ćemo naravno u čitavoj ovoj priči, ali hoću samo da ti kažem, ne možeš skrnaviti nečiji rad, neko završi taj isti fakultet i u neka doba ga tako skrnavi, neka grozna informacija na tom istom fakultetu. Ne možeš, nemaš prava nekom normalnom mladom čovjeku. Hajde prokrećemo sve ono što je bilo do sad. Zašto su profesori ovakvi kakvi jesu? Zato što su oni prošli kroz sve ovo kad su bili studenti. Hoće li neko jednom napraviti rez i reći, ako sam ja propatio, neću da drugi pate. Idemo promijeniti način razmišljanja. Idemo ka nekog budućnosti, uzletiti visoko, pa pogledati od ozgo svijet. Mali smo. Evo ovako, samo ću još jednu stvar reći. Drago mi je da ste gosti emisije Udruge muški uvalnog ureda. Sutra u 12 sati sve one prelijepe mlade djevojke i oni njihovi divni, krasni momci koji hoće da se vjenčaju, da dobiju veliku nagradu. I u Sarajevu, i Zagrebu, i Tuzli, i Dubrovniku se dešavaju te stvari. Sutra u 12 sati ćemo baciti jedan veliki buket. Beskrajno mi je drago i mislim da ćemo biti u kontaktu stalno, a ja ću još samo na kraju ove emisije Udri muški još jednom i to opomenuti ne samo ministra, nego sve naše drage ljude, a ja ću naći način kako ćemo, ako je uopšte moguće, pomoći ovoj prelijepoj Bosanki i Hercegovki. Ja ću samo još reći jednu stvar, sve ove ostale zahtjeve sam odmah proslijedio i dobit ćemo najprije nagrade. Hajmo naprijed, sva ova komunikacija, svo ovo druženje i sva ova dobra, divna Bosna raja. I Hercegovina. Hajmo, i regio. Hajmo, Hercegovina. Džeko, dijamantu, što se bavi, mi smo sunce što se sjaji, plavo žuto plavi, nek se pjeva, nek se slavi, sve ono Evo, Makarena! Radio Raguza Dubrovnik. Jel mi čuješ, Batko? Kako da ne, dobar jutar. Pa gdje si, Batko, prijatelj, dragi? Ali Boga mi ovako udruženi, ovako zajednički, mnoge dobre stvari možemo napraviti. Dobro jutro za 86.400 sekundi koje vam je Bog dao da provedemo zajedno i uz dobre ljude i uz dobre prijatelje. Udri muški sa Batkom, udri muški.